kaya't nga ikan naranyag masakbayan dang amin pagrepengan dati agsagana agpaiso saan magatadan idunguna pilit na nga indured panawang pamilyana imutang ti kwarta uray 5-6 ako na datap mulaeng makaabroad usa rin nga sakripisyo isumbat arapaata manglaban kinakurapay di panagbiagda sakripisyo iliw segat inamarina pilit alinabanan na tamasakbayan sa ganaan na luanat pagarimayan ta pamilya na inakanawan ngem nagpanuray ken kuana titigker ti kaunggan prinsipyo panagbiag ti na nagsamakedan tagnulaeng sa ganaan na masangwanan naglabas panawen tawen di na puputan trabaho jay abroad nalpasen anamin pinsan anak ken asawa na nagsalimet-met dangamin ket di nga dira paagda natungpal